Krenulo još. Evo ga krenulo. Aha, čekaj da malo raspušimo ovo janje. Ovo nam je slavlje u karantinu za 1. maj. Sretan dan, čekaj. Praznik rada. Zamalo! Eto ga. S obzirom na sve okolnosti i mi smo morali okrenuti janje, barem virtuelno. To je remotely okretanje janje. Remotely okretanje janje preko Zooma. Pretprošli put smo pokazali Čavljanovića preko Zooma, ovaj put okretanje janje preko okretanje ovoga janjeta preko Zooma i tako to. Dobrodošli u novu epizodu Tarscasta. Ćao. Nadam se da ste se uredno izgotivili za 1. maj. Manje više. Ja provali kući. Jak budemo realni. Ja sam roštiljio na balkonu. Nemoj zazad. Ja sam kupio neki roštilj električni. Fakat nije loš roštilj, 100 maraka na sniženju. Što ti se na sniženju? Kad god neka nešto. Ljudba, kako ovo dobro? Jesi to uzeo na sniženju? Ne. Ok, evo, neću se baviti. Zašto ne bi uzmao stvari na sniženju? Pa normalno da ću uzmati na sniženju. Ovaj mikrofon si stuzao 2 za 1. 2 za 1, jes. Ne, fakat je dobar. Roštilj ima kao pola grill, a pola ravna ploča, znaš. Tako da možeš, ne znam, i ćevape, vamo neke druge fazone. Konto sam zvat nekog vegana da mi da neki suggestion za salatu, ali nisam. Ja ti paprika stavio. Pa da, you have... Totalno si mu nakazio grill samo što jednu papriku stavio. Jest. To je protiv moje vjere. Možeš misliti da se mi uvrijedimo ko vegan. Znaš kad se vegan uvrijedi? Ovo je sad šala. Vegan se uvrijedi zato što ti jedeš meso za Boga. Kaže, ja to ne mogu, ti si ubica. Pazi, vegan jede travu, to je hrana moje hrane, razumiješ? Ja bi trebao isto da se uvrijedim. Pa to odgovorim. Mi trebamo da budemo uvrijeđeni na času. On sad vegan jede zelenilo i sad ja trebam da bude, ne mogu ja pored tebe da sjedim sam zato što ti si uvredljiv za... Mislim, niđe veze, ljudi. Mislim da smo ovdje vjerojatno napravili neku grešku između vegana i vegetarijanaca. Baš ne razumijemo. Jedni jedu jaja, drugi ne jedu. Neko će se garant naljuti. Postoji varijanta u kojoj se neko neće naljuti. Ako se nisu naljutili zbog ove 2 prijašnje epizode i tek se sad ljute, neki je problem. Znači, morate se odmah ljuti. Čim kažemo, čao, da bi došli na naš podcast, odmah je 2 ljuta. Default po ljuta. Od ovih 3 subscribera. Moramo se dotaći naših subscribera. Jutro sam gledao statistiku. Imam sad daily rutinu. Ustanem subotom, popijem kafu, upalim šta god je nešto na televiziji ostalo neki dan i ono što ostalo upaljeno pa sam zaspao na kauču. Jest. I pogledam statistiku subscribera, preko 70. Pa super, znači rastemo. Pretvaramo se u legit entertainment show. Ja, još malo pa, ne, čekaj, znači samo još 930 pa možemo početi naplaćivati. Još samo 930 možemo početi naplaćivati. Bravo, znači, ali smo ušli smo na velika vrata, znači prošli video koji smo objavili zbog one tvoje pjesme je bio demonetized. To smo namjerno da budemo, znaš, noticed, znaš, da se zna. Znači sad smo outlaws isto, totalno. Tako da imajte na umu da će nas demonetizati opet, samo zato što smo stavili ovo janje. Dobro, ne znam za janje manje više. A za pjesmu sigurno. Uglavnom kad postanemo popularni za godinu dana i kad imamo 1 milion subscribera, video broj 2, neće zarađivati pare. Svašta. A taj nam je najbolji bio. Još nakon ove silne zajebancije na uvodu, hajmo reći o čemu ćemo danas pričati. Čisto da ljudi znaju. I ovo ćemo fakat staviti dole u description box. Da možete vidjeti. Dobili smo par nekih feedbacka na raznim nekim kanalima gdje smo podijelili podcast i za divno čudo uglavnom smo bili konstruktivni feedbacki. Obično ne bude konstruktivan feedback, bude raha pojma nemaš. Što najtužnije istina. Ali fakat par konstruktivnih feedbacka koje ćemo uzeti u razmatranje i u narednim nekim emisijama ćemo to popraviti. Tako da hvala vam na tome i fakat cijenimo to. Eto, hajde da čujemo ovaj feedback i kako ćemo napraviti uvod, to jest kako će struktura od današnjeg podcasta biti je imat ćemo nekoliko tema, a te teme će biti, malo ćemo pričati o developmentu i općenito o inženjeringu i u novostima i
generalno nekim hejtanjima, jer ne bi to bio tekst cast da nije pola casta hejtanje. Vidim da si stavio server side rendering, imam tu jedno sat vremena. Taman da apsolutno niko ne pogleda podcast ako vidi da je 2 sata dug. Čega je sat vremena server side rendering? Kad će otvori, a vidi tekst, super, 2 sata, no, downvote, odmah. Ali imamo nekog hejtanja tu, a imamo nekih edukativnih stvari. A i pored toga što ćemo pričati o developmentu, pričat ćemo o online učenju. To je sad baš hype kako je krenulo ovaj karantin, pa se ljudi fokusirali dosta na to. I imamo tu neke stvari koje želimo podijeliti. A poslije toga ćemo malo o tehnologiji, imamo neke... Od prošle epizode imali smo malo hejtanja za Apple-ove, one MacBook, ARM procesore, baš smo dosta oko toga pričali, pa imamo neke novosti za to isto. A i za neke brauzere koji su možda trenutno sada hyped i popularni da se isprobaju. Onda za kraj ćemo naravno o koroni i o karantinu i o našim i veoma jadnim životima. Znači, šta radimo i apsolutno je nimalo zanimljivo, to možemo 100% potvrditi. Tako da strpite se malo pa ćete to... Ili, mislim, ako ste pametni, vjerojatno ćete preskočiti sve ove gluposti o tehnologiji i odmah ćete skočiti na Corona Live, zato što, mislim, budemo realni, mi smo drama smiješni. Kaže, vi nas slušate zbog Corona Life-a i zbog mimova, ali... Oni nas slušaju da se bolje osjećaju. Puste nas, hajde vidimo što ove dvojice idiote pričaju. Jes glup lik, znači odmah se bolje osjećam u svojoj koži, kad vidim da ovaj debil na YouTube. Mislim, ja, ne ti si okej. By the way, znači, dobili smo feedback da je njega totalno super, a da se ja debil. Ne znam kako da se osjećam po tom pitanju, a njega kaže, pa istina, šta je problem? kaže, ne, ja ne vidim tu problem, mislim, pravi debil se rada. Nije, bio je hejt zato što nemaš dovoljno. Kakav si ti developer ako nemaš stikera na svom laptopu? Znači tačno ću napraviti, znači ima live feed unboxing stikera da napravimo pa da ih lijepim na ovaj laptop, da vidite da sam pravi programer. Treba reći Raj da Tershouse na svojoj recepciji uvijek ima batch od 50 stikera koji su free to use. Znači, kogod dođe može uzeti stikere za lijep ga na svoj laptop. Znači, to je razlog više da me sad zajebaješ pošto nemam, jel? Tako je. Znači, nešto koliko ja vremena investiram da nađem te stikere. Funny story, moram ispričati ovo, ne znam kako se uklapa ovaj naš novi format, ali naručivao sam neke stikere prije nove godine i kao ima neki developer bundle, znaš, kao 50 stikera, ne znam, JS, Node, bla bla bla, ono, sve oni fini stikeri. I sad ja računam, ako piše developer bundle, da će doći 50 stikera jedan po jedan. Znaš da se to fino rasporedi, ko radi u kojoj tehnologiji može sebi zalijepiti na laptop. Kada ono sve odjednom, jel? Došao jedan stiker, jedan ovako voliki. Kaže, a jes ti full stack developer, evo stiker za tebe, ima bukvalno, sve. Mirza ga je uzao, kaže, zalijepio, sad sam full stack developer. Da se zna. Od tad nisam naručio nijedan stiker. Znaš kako sam se nervirao, majke. Čekao ga 2 mjeseca. To samo Sticker Mule, ba. Sticker Mule je top. Sticker Mule. To ćemo puknuti link da ljudi znaju ako hoće da bankrotiraju na stikerima, pošto su drama preskupi. Tako je. Ali su dobri. Odlično. Fakat su, jesu. Jaba, dže trebamo uvesti ljude, ba. Jaba, i naravno, posle korona, patnje i glupih tema koje su nam planirane za danas, imamo i meme review, naravno. A meme review ćemo tutnuti na neku random lokaciju u podcastu da ne možete odmah promotati na kraj. Osim ako se Akim ne piše na timeline. A čekaj, pa i mi ćemo napisati. Uglavnom, ova stavit ćemo upitnike. moja logika je loša. Nemojte me slušati. Ali bit će meme review. I onda za kraj, možemo se malo opustiti za kraj, da malo pričamo o tome šta bi vas zanimalo i šta biste vi htjeli čuti za buduće na našem podcastu, a da nije glupost u režiji mene. I mene. Zašto me izostavljaš iz svojih gluposti? Ja te pohvalim da nisi glup, a ti ono, hoću ja. Hoću ja da budem glup. Hoću ja što nič eto, to nam je bio uvod. Eto, konačno da imamo kako treba uvod da možemo uvesti ljude u podcast. Znači, prvi 10 minuta pričamo u uvodu. Znači, svaka nam čast, bit će podcast 2 sata opet. Trebamo se tajmirati. Svega, aha. Ali ne može, ba, neće onda biti smiješno, ba.
Ovako kad se ne tajmiramo, onda nemamo blage veze o čemu ćemo pričati. Onda nas hejtaju pošto smo glupi, ali ono, hajde, bar su smiješni. Ja legit ne znam o čemu ćemo danas pričati. Kaj, došli lik u office prije pola sa, Jesse, hoćemo snimat podcast. Ja ono, pa da, kao, aha, o čemu? Fakat sam ustao u 11 jutro. Čekaj. Ja sad imamo i ovo, malo za janje, malo za kako se zove... Znači, tu hot. Toliko sam hot, znači, bože. Za vas koji gledate, koji slušate, a ne vidite. Vjerujte mi da sam hot. Kaj idemo teretanu, boga mi. Uglavnom, eto. Eto, ćemo ući u tematiku. Idemo u tematiku. Eto, znači, prvo idemo za developer novosti. I jedna stvar koja mi je... Ja inače nisam frontend developer, ja sam vatrogasac, pa samo popravljena stvar koje su razvaljene, manje više. Ali ima jedna stvar za frontend ljude, zove se drawkit.io. I to nam je ovaj... Znači, ovo je top shit. Ne samo za ono ako si frontend, ako si design, ako si UX, pa ovo znači ima ovih nekakve UI, nisu ni animacije, nego su kao neke, kako se to za ilustracije, jel? Ovo je sad ono što je popularno, na svakom živom sajtu se stavljaju ovi kako se zove ovaj neki cartoonish design, jel? To je sad trend. A i brate, znaš kako to lightweight, pa, uopće nije ko slika, ba, to je SVG sve, ba. SVG koji je animiran. Pa ja, ba, mislim, nije samo da je animiran, ali doslovno nacrtan. Pa što je ono ilustriran, pa ako ti treba za nešto konkretno, ne znam, hoćeš da prikažeš djevojku kako sjedi za laptopom, onda imaš baš tako dizajn, djevojka sjedi ili na klupi, ili ovako na kafi, ili u ofisu, baš imaš sve žive te one verzije, kako ti onaj odgovara. Znači dobiješ neki free tier nečega i onda imaš neke plaćene elemente, jel? Isto kod teme kad plaćaš šta već za Bootstrap ili šta već. Na isti fazon. I ovo je predobro. Znači, evo ja sam kontao to da koristim, ali sam skontao kasnije da nemam pojma sa dizajnom, pa bolje da ja ne radim ništa. Da ne radim ništa na frontendu uopće. Ali nije loš business model, možeš requestat kako se zove neku ilustraciju i koliko vidim ode community vota i na osnovu toga koliko koji request ima votova, taj će naredni nacrtati. Pa tako treba da bude, ba. Confused product manager ima 90 votova. Znaju ljudi šta je važno. Znaju šta je važno. Pošto svi inženjeri mi hejtamo ove product manager. Ja ću upvotat ovo. Upvotat odmah. Neću, moram se subscribe-at. Nikad. Ne dam vam svoj email. Ne dam email. Ja imam onaj bogus email, neđe veze email koji koristim samo za ovo. To ti je pametno. Boga. Ja imam neki hotmail koji sam napravio kad sam išao u srednju. Isto, i to samo držim za ove stvari. Imam milion nepročitanih mailova na to. Otvorim ga, ubijem odmah. Eto. Za ovo, znači, ne hejtam product managera, imam jednu veoma dobru frendicu koja je product manager, ja nju prevolim, toga je top, ali hejtam, to što je smiješno. Šta bi mi bili? Što bi mi bili bez product managera? Tebi je product manager shape-o, razumiješ? Ti ne bi bio to što se sada nije bilo product managera. Nemoj da on mene dira nikako. Što mene je shape-o, nemoj me masti. Razumiješ, to ti je ko ne znam da si odrastu u Brooklynu. Kaj maltretirali to osnovno. To je taj level. Niko me nije volio. Kad već pričamo o hejtanju product managera, imamo jednu zanimljivu temu o programerima i o mitovima. Znači, ovo sam pročitao i oplako, kaže ovaj lik neki napisao članak, pa ima 20-ak. HackerNoon, samo za raju koja ne vide ekran. Članak je na HackerNoonu. Stavit ćemo ovo i u opis kasnije dole i vidjet ćete tačno koji je članak. Znači, ovo je plač. Frage skonto 19 ili 20 kao glavnih, ne znam kako bih ih nazvao, ali doslovno mitovi šta ljudi misle o programerima, a što nije istina. Recimo, good coders work around the clock. Znači, ako si dobar programer, mora da radiš non stop. Pa eto, ne mora, kontaš. Niđe veze, ba, kontaš. To je ono što mene strašno nervira, recimo, kad se radi vezano za estimate, za projekte.
Ne znam, ti ako si pravo dobar developer, određeni feature možeš uraditi za par sati, dok neko ko tek počinje to može uraditi za lupam 2 sedmice. I po analogiji sad ovoga, to što ti možeš to uraditi za kraće vremena bi značilo da ti to, odnosno klijent očekuje od tebe da ti to naplatiš manje, jer ti kao bože to možeš uraditi brže. Ne, to je fazon. To je znači... Što je totalno ono... Ti plaćaš experience. Plaćaš experience, a ne... Ti plaćaš mojih 10 godina što sam ja ovo učio. Ja sam učio 10 godina da to mogu raditi za 2 sata. Ja, to je fazon. Ali iz njihove perspektive ti to uradiš za 2 sata, 8 sati njega opališ po ušima. Što je totalno glupo. Tako da... True. I šta još? Offshoring leads to cheaper, faster software. Ne. Obično obrnuto. Slažem se, apsolutno. Mogu ti reći da sam primijetio trend u zadnje vrijeme, barem na ovim nekim mainstream freelance platformama, ljudi biraju skuplje developere iz Evrope u odnosu na jeftinije developere iz Indije, recimo. Pa to je sve code ownership. Pa. Ti kad imaš ljude koji su... Slušaj, evo, random, ako ti gledaš da kupiš auto od nekoga, ne znam, random hoćeš da kupiš polovno auto i vidiš auto koje inače vrijedi, ne znam, 20.000, neko prodaje za 15, ti se pitaš, nešto mu fali. Znaš, može on na prvo da ništa ne fali, ali opet si ti, čekaj, zašto, kontaš? I mi smo takvi ko ljudi, kontaš. Ako mi vidimo da je neko previše jeftin da bi to bilo istina, nešto je to fishy, nije nešto sve okej. Da, ali jedno vrijeme je bilo pravilo što jeftinije moguće. A dobro, ali brat moj, pogotovo u svijetu startupa. Pa dobro, šta dobiti od toga? Dobit ćeš niđe veze proizvod koji će neko praviti ponovo i onda ćeš opet morat platiti, ne znam koliko pa. Znači, isto platiš 5 puta jeftino, platiš jednom kako treba. Jeftinije ti izaći da platiš kako treba odmah, kontaš. To je fazon. To isto ko što mi bili kupili kinesku miksetu, pa sam... Pa onda, kako je dobra kineska mikseta, 3 dana kasnije kupili smo mi pravu miksetu. Tako da. Mada opet tu isto treba biti oprezan, uvijek ima trade-off, jel poslije određenog nivoa plaćaš neku glupost koja je, ne znam, isto brand value ili nešto. Znači, postoji neka zlatna sredina i najveći skill je naći šta je to zlatna, šta je optimalan broj para koje treba da platiš za top kvalitet. Isto važi, random, isto, kad sam kupovao laptop, nemam pojma. I ti kad gledaš, recimo, kvalitet laptopa naspram cijene, ti dođeš do, ne znam, par hiljada i onda da bi dobio 5% više performansa, platiš još 1000 za ti 5%. I onda ti sad tu trebaš da skontaš price naspram performance i koliko ti to vrijedi. Isto važi za ovo, isto važi za ljude koji ćeš platiti na prvi proizvod. Tako da, smo pametni sa rame. Baš smo pametni. Znači, ovo ti otpada, znači, fakat, molim te, znači, fakat, skini te ledove ili ih sveži negdje. Neću da skinem, napravit ću ih. To moram naći pravo dobro ljeplo. Kupi ljeplo od više od 3 marke, molim te. Znači, imaš onaj super glue, boga, uzmiješ šarane super ljeplo, i samo... Ali ne može super ljeplo, šta ako odlučim jednog dana da mi se ovi ledovi ne sviđaju i hoću da ih skinem. Ako bude super glue, neće moći. Legendo, vidiš ti ovaj TV? Ovo je 7 maraka TV. više si platio ledove nego TV. Znači, molim te. Vidiš kako stoji. Pazi ovo sad. Prodaj TV na kraju za 20 maraka. Ledovi included. Biće lakše, rad. Ova. Nešto što meni zanimljivo, fakat. Mad skills. Jaba. Znači, ne trebaš znati matematiku da bi znao programirati. Ja sam čisti primjer. Ja matematiku znam, šalim se, ne znam. Ne znam. Blage veze matematiku. Znači, daleko znaš šta je onaj limes. Pojma, znači blagi veze, ne ja šta je limes. Fun story, ja sam u srednjoj školi, 2. razred srednje škole na polugodištu imao sve 5 i pao matematiku. Nemoj zazad. Yep. Kujit kurac. 2. gimnazija, Šefik Prgo. To shout out. Shout out za Šefika Prgo. Kaže, mrzim to da duše. Ali pazi, fakat, totalno istinita priča. Imam 2 kece iz matematike i kraj polugodišta i izvodi me Šefik Prgo na tablu da odgovaram za dvicu. A polugodište prije toga, odnosno godinu prije toga, sam dobio jednom 3 na kontrolnom, izveo me na tablu i pitao me dok nisam dobio kjece samo da mi dokaže da ne znam za 3. Baš te našo nije, takav je bio generalno prema svima. I uglavnom imam sve 5 iz fizike, iz hemije, šta ja znam, sve neke informatika, bla bla bla. 2 keca iz matematike izvodi me na tablu. Znači, veliki ovako, 3. kec. Kaže, bogam ćemo se družiti. Tako da dokaz ljudi, možete programirati, a ne znati matematiku. Evo, Negmin je prvi primjer. Yes. Ugledajte se, mislim nije neki uzor, ali... Niže veze, imao sam
5-6 na fakultetu što se tiče matematike. Čekaj, 5-6. Od 7. Od 1 do 7, 5-6 sam imao. Možda ovako, kako je to fakultet da ti ocjena od 1 do 7? Pa takvo je nešto bilo, šta ja znam, neke čudne ocjene. Bodovi se neki skupljali, nema znači, ti si išao na pravi fakultet, Boga mi. Pravi fakultet. Kaj, toliko jak fakultet da imaš do 7, a šta, to znači samo za prolaza. Ne, ovdje treba disclaimer, zavisno od toga šta programiraš. O da, mislim, ako si AI ili ako radiš neki AI ili ako radiš, ne znam, neke data science ili neke stvari, fakat treba... Ali to je statistika, to nije matematika kao kalkulus, to je ono statistika. Ali to uzmi u obzir da 99% ljudi koji rade data science će koristiti neki framework koji već ima sve te stvari definisane, ne moraš znati u pozadini kako on radi. Tipa PyTorch ili šta već dođe tu, tipo default. Nemoj da ulazim u AI, meni je to oba, sve if else, Boga. Znači, hejtajte me, molim vas, hejtajte me svi, ali 90% AI-a i Artificial Intelligence je 3 IFA i dvojica ljudi u istočnom dijelu Azije koji ste platili veoma malo para da rade to za vas. To imam iskustva iz jednog startupa što sam radio, oni su fakat tako plaćali ljude. Znači nisam imali backenda. AI je bio, neko pošalje mail i ovaj fraja gleda to kontakt. Boga, znači pričao on meni, ja gledam pa jesi ti normalna, kao niđe vezi, ba to bili mi pare za... Uglavnom, glupost. Imam jedan projekat u pipeline gdje ću morat možda koristiti AI, pa ću ti se javiti za jedno mjesec dana da ti kažem kako je to. Da ti nađem ljudi na Upwork, ja za džaba. 100% bruda, evo odmah. Fraga. The more people checking, the fewer bugs. Ovo može biti samo obrnuto, nikako. To se ne slažem nikako. I ovaj lik glup. Haj ti mansov. You can specialize in just one thing. Pa znam šta, to bi trebalo, ali malo ko to radi. To bi trebalo, ali tržište ti diktira to da jednostavno ne možeš. Odnosno, evo recimo ti kao web developer, možda si više imaš ovo više izraženo nego ja, ne znam, u mobile je to prilično zatvorena je platforma, pa ok, ako se specializaš za mobile platformu, ok, radiš samo sa određenim brojem tehnologija. Ali recimo ti ako radiš kao web developer, moraš svašta znati. Ali tu je više fazon da ti naučiš kako se nešto radi, a ne konkretno jezik. Jezik je tu znači alat. Moraš znati principe. Sintaksa ti je samo u suštini... Sintaksa je manje više svaki jezik danas koji je normalan. Čak imaju i slične sintakse. Sve je to C-based kontaž. Osim Pythona koji ne mogu da komentarišem pošto je totalno naopak, ali je svi su C-based. Java, JavaScript, C#, sve ono što se koristi u 90% slučajeva su C-based, tako da je to najmanji problem. Golang čak, Golang sam radio, isto sve. Ali ne znam što bi te kako Language X is better. Ovo isto, ok, ovdje bi se mogao svađati 100 godina. Sve zavisi kako ga koristiš i zašto ga koristiš. Ali gledaj, ne možeš ti pored Golang i Node, recimo. Upravo. Ili ne znam, recimo Rails ili Node. Mislim, nećeš ti praviti OS level stvari sa Nodom, nego ćeš sa Golangom. I recimo nećeš praviti proof of concept aplikaciju za neki startup u Golangu, nego ćeš u Node-u. To je, uzmiješ alat za ono što ti treba, nemoj biti glupa. Malo je to sad nahajpano. You can master a language in few weeks. Pa zavisi, ako si senior developer koji radi već dugo vremena, novi jezik ti je samo promjena sintakse. To je meni ba... Malo počeo presravati ovaj lik. It's not a creative field, ovo je totalna laž. Kaki ja sam kreativan house. Baš ti kako ti kreativno moraš fiksat bugove. Kad ti neko kaže... imam zato hejtanje, znači kad u Kubernetes klasteru ili u Docker kontejnerima kad ima bug. Haj ti sad to reprodusa, evo, ja sam tačno spremio se mentalno 10 minuta da ovome rent, znači odbacim. Fakat, neko ti javi ti klijent, zabagalo je to za to i to, i sad se to vrti na nekom Kubernetes klasteru negdje tamo. Hajde ti sad to reprodusa. I ti sad trebaš, da bi to reprodusu, moraš potpuno isti environment dići, pa onda zavrti to, pa onda ako vidiš da neki bug, trebaš to popraviti, onda opet zbildati novi image i onda taj brate dragi. Znači, i to je patnja mrtva. I sad ja sam uzeo
uzeo sam trenutak da hejtam ovo, zašto to radim sad trenutno na dnevnoj bazi i apsolutno mrzim. Znači, znaš kako je odvratno. Znači, iz ove priče možemo zaključiti da imaš bug koji nisi riješio. Još gore, još gore, nego ja release novu verziju, znači, ovog proizvoda i sad to, kako se release ide u pipeline, builda se CI/CD, sve to super. Release se na onaj Docker Hub sa latest tag. Klijent povuče latest tag, pukne mu sve živo i ja moram juče, dok sam vrtio ovo janje u virtualnoj mašini, ja popravljam bugove. Ali ti dok skontaš šta se tu dešava? Patnja. I onda jutros vidim ovaj tool. Ona ukuca je samo neka infra.app. I to ti je alat za Kubernetes monitor. To nije ni monitor, nego više management svojih klastera. Recimo ako imaš klaster negdje koji se vrti ili ako imaš klaster koji se vrti lokalno, izbaciti sve resurse, sve, apsolutno sve što ti treba za taj klaster. I onda možeš raditi drill down direktno u koji te namespace zanima, koji te pod zanima, pa onda koji su kontejneri unutar poda i onda imaš logs, events i YAML. I možeš u YAML definiciji tačno vidjeti koja je verzija koja pada, pa možeš u logovima vidjeti šta pada. Znači, apsolutno, jutro sam baš se igrao sa tim. Tako da ne moraš pogađati u suštini skroz. Kakav je pricing? Još uvijek je free za skoro sve, ali vjerojatno će ovo prodavati na nekoj licenci to dok malo poraste. Ovo mislim da su tek nekad nedavno napravili. Ja, čim kaže da je price coming soon. Znači, ali predobro. Glad bi plaćao za ovo. Znači, glad bi plaćao, komotno bi plaćao za ovo kako je predobro. Još je fina aplikacija, radi cross platform, vjerovatno je možda je u onom, kako zove, Elektron. Možda Elektron. Izgleda kao Elektron, ali to se uzim da nema još ovaj Windows support, možda je to nešto treba da se nakači. Ali uglavnom to je super, fakat ovo je za raj koji radi sa Dockerom, s Kubernetesom, lifesaver, znači mene je... Znači infra.app, stavit ćemo i to kao description. Jo, stavit ćemo to dole kao description. Raha, prvi put rekao nešto konstruktivno i pametno. Bez treba mene iznervira svako malo da krene malo da konstruktivno, da dajem savjete. A što je još za savjete, što mi je top stvar? Ima kao Waka Time se zove. Znam, koristio sam Waka Time. Kako je dobro. Ima još jedan kao alat sličan Waka Time koji se zove Code Time isto. A sad što je fazon s ovim Waka Time je, možeš ga dodat kao plugin ili ti ga ekstenzija, kako se to već zove, za VS Code. Pošto ako kodiram u VS Code-u, koji mislim većina JS ljudi, mislim skoro svi JS ljudi koriste VS Code, i ubaciš kao ekstenziju Waka Time, sign-upuješ se kod njih, i doslovno napraviti kao one dashboarde i timeline koliko si programirao, u kojem projektu, koliko si u kojem jeziku, koliko si baš ti sve fino sve izgeneriš i onda pošalje mail ako jednom sedmično ako hoćeš, znaš. Imaš osim Waka Time-a i još jedan software koji ja koristim, zove se Rescue Time. Rescue Time instaliraš na nivou, radi isto kao Waka Time, samo što ga instaliraš na nivou računara. Ne na nivou editora, nego na nivou računara. I onda šta on radi? Radi ti monitoring svega i onda ti, na primjer, na kraju sedmice da breakdown koliko si, recimo, imao productive time, koliko si imao communication, koliko si visio na Redditu i onda ti kaže, na primjer, u odnosu na prošlu sedmicu, ne znam, bio si 30% more productive. Ili si bio 20%, ne znam, više si... To je malo opasno, kad skontaš. Znaš kako bude depresivno kad vidiš, recimo, da si na Slacku proveo 4 sata u toku sedmice? Još gore, znaš koliko bi meni bilo za Google Meet? Bilo bi gledano 10 sati u hefti na Google Meetu. Pa tačno bi se roknuo odmah. Možemo pokazati moj embarrassing log. I onda, na primjer, čak možeš upaliti kao neki focus mode, koji ti onda zabrani, recimo, da otvoriš YouTube na sat vremena. To je tipa za Facebook, za socijalne mreže. Yes. Ne znam, ako na Hacker Newsu visiš pod pola dana. Evo, na primjer, kako to izgleda, znači danas, ugašen mi je bio računar cijeli dan, ali u suštini kaže, danas je logovo 9 minuta ukupno, i od toga, ne znam, evo vidiš koliko si proveo na browseru, koliko si u aplikaciji neku koristio na računaru, na top activities, vidiš, utilities, design, uncategorized, pa onda ti, recimo, ako otvaraš neke... Šta ako ti cura ovo otvori i vidi da si na Pornhubu 16 sati? Eftično. To bi otišlo u uncategorized. Nemoj beba, molim te.
Ovo je pravo dobar alat, ja ovo koristim već, ne znam, 3-4 godine sigurno. Nisam nešto radikalno primijenio u tom periodu. Nema ni potrebe već. Ova core funkcionalnost je uvijek free, jedino što možeš platiti jeste da dobiješ više analitike. Naprimjer, free verzija ti daje samo zadnjih 7 dana, ako hoćeš da platiš, ne znam koliko, par dolara mjesečno, dobiješ unazad lifetime analitiku. To mi se sviđa pa za Waka Time. Za Waka Time imaš rane, full, aha. Nema ti neki sad limit na vrijeme. Tako da, top shit. A Waka Time isto ima neki, nema u stvari, to je free skroz. Moja ekstenziju samo staviš, to je to. Priličan broj ovih editora podržava, tako da manje više kogod nešto koristi. Pa ali budemo realni, ko ti danas koristi Xamarin, molim te? Ko ovaj Xamarin koristi? Osim ako... Uporno hejtaš ljude koji rade na Windows platformu. Osim ako... Ne, osim ako mrziš život i sebe i sve svoje prijatelje. Da ti neko sad pondi 70 € po sat da radiš Xamarin, bil pristo. Čekaj, nekog plaća za Xamarin. Ja mislim da plaća. Mogu da zamislim situaciju koju neko džaba to radi. Pa to znači minimalna, početna satnica za Xamarin $100. $100. Pa bruda, znaš. Ne, tam ja kontaš, ovo će mi sjebati odnos sa ženom, djeca će me mrziti. Sjedit ću, pa će mi kosta sve. Odmah ću depru, pas starane. Šalimo se, Xamarin je skroz okej. Ovo je zvuk zadnjeg Windows developera koji se unsubscribe upravo sa naše platforme. Imali smo 70 subscribera, a sad još uvijek imamo 70 subscribera. Ok, evo neću će hejtat, bogam, evo neću će. A zato znaš šta hoću? Hoću da hejtam JavaScript ekosistem. Znači, sjećam se prije par godina kad je onaj LeftPad NPM modul razvalio cijeli NPM. Kad je skršilo sve na jedno dan, dva, radi 2 linije koda. Radi 2 linije koda. Guess what? Happened again! Nemoj zezat. Kaže, opet je neki brat razvalio cijeli NPM sa jednim paketom. To je vjerojatno neki paket koji uključuje neku jednu funkciju koja pretpostavljam sabira 2 sa 2 ili nešto tako. Pa ne može gluplje biti, znači ne može gluplje biti. Is promise. Is promise? Ja. Šta govorite, da li je nešto promise? Ja. I to uključiš paket za to? Ja. Ali znaš što je problem s ovo što su core paket koji svi koriste ovo za nešto. I onda neće pući main paket koji ljudi koriste, nego će pući neki tamo lijevi koji je dependency za, ne znam, milion nekih stvari. A NPM kakav je, kakvi su node paketi generalno. Ti imaš dependency od dependency. Znači tu idu, to su stepovi dependency. Mogu se nadovezati na taj hate. Imam jedan projekat koji sam radio u Angularu, ima možda jedno pola godine. I zove me klijent, ima nešto da doradim na njemu. I treba sad da dodam kao neki novi modul, hoću da napravim par novih komponenti i to sve, znači jako slabo radim JavaScript na računaru, znači to što sam bio update-ovo prije pola godine, to mi je ostalo, nisam ništa dirao. I naravno ja sam ukucao NGG komponent u Angularu, iskršilo mi se sve. I sad već je 3. dan provodim fiksajući NPM module. Znači nisam ništa dirao, razumiješ? To je moj život. Nisam tražio da mi se promijeni ništa. To je moj život. Užas, znači katastrofa. Mrzim JavaScript, sve što ima veze. Sve što počinje sa joj završava se sve. Zašto je problem? Problem što ja to volim. Ali opet, to je baš Stockholm sindrom. To je Stockholm sindrom. Znači ja ne znam koliko mi je loše. Znači ja kontam da mi je dobro, ali mi je toliko loše da ne znam da mi je loše. Više sam se navikao na ovaj shitstorm. Znači kad ti neki NPM update odradi isprve, što se nikad ne desi, ali recimo pretpostavka da ti NPM update odradi isprve, nije dobro zato što odradim NPM install svaki drugi dan, NPM audit required, ovaj paket je deprecated, ovaj paket više ne radi, ovaj paket ima security vulnerability, znači svaka 2 dana updateujem ove audite za security. Pa dragi. Sad sam vidio da nešto iskače kao pustite da koristiš taj paket, ne breakati to nešto, ali ti daje neki passive aggressive warning. Pa zato kao security. Kao security. Imaš vulnerability, to, nabrojiti milion nekih stvari, haj ti sad to pofiksaj. I log posle NPM installa bude scrolla. I budem pola posla za maintainanje ovih open source paketa ti je NPM updates, audits i pull requesti na tuđim NPM paketima koji breakaju tvoje kontaša rane. Znači, haos živi. Pa ti vidi pa. Znači, kad smo u ovom drama raspoloženje, to uopće... Ja hoću malo ovo pričati o server-side renderingu.
Čekaj ba, to nam je lijepa vijest. Hoću da hejtam JavaScript još tako što ću reći da je frajer koji je napisao JavaScript knjigu objavio novu verziju knjigi. Za vas koji hoćete da naučite JavaScript. Čitajući knjigu, by the way. Koji ste, by the way, ishejtali smo mi život u JavaScript, ali učite JavaScript, djeco. Ali bez šale, ovaj Eloquent JavaScript je knjiga po kojoj sam ja radio, ne samo po kojoj sam, zbog koje sam naučio JavaScript kako treba, ali po kojoj sam učio kurseve, to je predavao kurseve, učio polaznike kako se kodira u JS-u. Tako da ako fakat hoćete da naučite kako treba JS, a ne ja znam Angular pa sad znam JS, ne znaš, fakat. Nauči JS kako treba i bit će vam puno lakše u životu za bilo što drugo. Tako da to je jedan shoutout za ovog. Znači eloquentjavascript.net. Yep. To je pisac, kako se zove lik? Martin. Holandžanin je uglavnom. Martin Haverbeck. Čudna imena imaju Holandžani house. Fina moja slika. Uopšte nije rasistički prema Native Americans, tako. Motaj kablove, hajde. Vrat se na onaj server side. Vas da me je zanimalo ovaj thinking proces dizajna knjiga. Jesi primijetio da sve knjige vezane za IT programiranje imaju glup cover? Tipa, ne znam... Ti čitaš knjige? Ne čitam, samo gledam cover. Pogledaj, još glupa cover, niješ nikada pričitati. Ali pazi, na primjer, ne znam, Swift server side knjiga neka, ne znam ko je napisao, ima gecko na sebi, u životinju. Kakve veze gecko ima s Swift server side-om? Ili tako, šta ja znam, ne znam, Node ima neku kocku glupu, ili niđe veze neke... Slušaj, ja imam veoma zanimljivu teoriju za sve to. Ja? Lažem, apsolutno me ne zanima. Slušaj, obično ukrademo ovu knjigu na Kindlu bez covera. Pa ja, skinješ sa torrenta, staviš na Kindle i dobar buda. A ja, dena onaj SSR da tak samo. Evo SSR. Šta ti misliš za server side? Znači, to je nešto najgore i najgluplje ikad napravljeno i gdje. Opet govorim iz svog iskustva. Znači, ja imam, moj koncept generalno kao developera jeste da svako par mjeseci uzimam projekat koji je vezan za tehnologiju koju ja ne radim. Na primjer. Ko ti kriva? Ne, pazi, znači uzmem projekat u tehnologiju koju ja ne radim, tako da se ne ostanem u nekoj comfort zoni, razumiješ? Tipa, imam mobile, stalno radim mobile, sve na vrijeme volim da uzmem neki, ili recimo, ne znam, projekat za backend ili za frontend ili nešto šta ja znam. Database design glupam, nebitna tema. Nije to loše uopće. Pa nije loše. I obično to bude neki mali projekat, budžet mi nije najbitnija stavka, bitno mi je da je deadline prilično fleksibilan, tako da ja, pošto uzmam nešto što nisam nikad prije radio sa tim, imam vremena da ja to malo, savladam. Mm-hmm. I moj prvi projekat u Angularu je bio taj, nisam prije nikad radio u Angularu, uzmem ja projekat neki koji je neki bez veze sajt, krad neke operacije, malo nekog frontenda, malo nekog backenda, hostam ga na Firebase-u, i hajde sad, klijentu je bitan SEO. I naravno ja se to progulam, bla bla bla, frontend aplikacija u Angularu nije baš dobra za SEO, predlažu oni server-side rendering. I kažu sad oni na dokumentaciji Angulara imaš Angular Universal Library koji instaliraš navodno samo jednu komandu npm, dodaš Angular Universal, kažeš taj projekat, sve samo napravi, deployaš ga, bla bla bla. Trebalo bi. 15 dana poslije. Još uvijek smo na step 1. Ja sam to nekako uspio da napravim, znači milion problema. Ja ne mogu pisati koliko problema na sajtu od 3 page je tu bilo, znači bez nekih posebnih eksternih biblioteka, bez ičega, razumiješ. Znači ne mogu sada zamislim server-side rendering za neki projekat koji je fakat ozbiljan. Kad sam ja na tako malom projektu uspio toliko problema da imam, užas. Setupovao sam ga server-side rendering, ali nisam kroz Angular, novi, nego kroz onaj stari Angular. Ali imaš toolove, zato možeš ti imati najobičniji single page app i onda provučeš kroz taj tooling koji će doslovno generisati te page-eve. Ja, znaš šta je problem? Naprimjer, ako ti napraviš aplikaciju koja je za koju nisi planirao da radiš server-side rendering na početku i koristiš lupam onaj window on location ili on click ili tako te neke stvari, to ne radi kad aplikaciju vrtiš kroz server-side. Pa, to jest. Ali zato je, znaš što ti kad radiš server-side rendering sa ovim novim alatima kao što su Vue ili onaj Nuxt, kako se zove, ili Next za React ili Angular Universal, ti njih praviš na fazonu gdje isto kao što bi radio server-side rendering sa Node-om.
tipa sa Expressom, imaš njihov renderer u Expressu ili u Nodu. Ja, to sam ja radio, znači deployo Express potpuno isto, pa ja, potpuno isto ide to, ali caka s tim je što on će, Node server će server-side renderovati samo prvi request. To je prvi request koji ide kroz URL bar, ako ti ukucaš URL-u i enter, ili ako negdje klikneš na neki link. Jeste, sve poslije će ti biti sve opet. Sve poslije će biti, znači ti ćeš u payloadu tog inicijalnog rendera sa servera ćeš dobiti sve one dist failove koji su ti izbildani od onoga webpacka ili šta već koristiš, znaš. Tako da svaki sljedeći navigation unutar appa će biti kroz single page app, ali svaki navigation koji ide izvana na app će se provjeriti. Provjerit će se na fazom gdje će app skontati, ok, je li ovo inicijalni request koji dolazi izvana? Da. Hop, renderuj mi server side, povuci mi da ima SEO support, to jest da svi meta tagovi budu napunjeni kako trebaju da budu napunjeni, jer meta tagovi se ne pune JavaScripta. JavaScript vi botovi, Googleovi ne mogu da čitaju JavaScript. Tako da moraju da čitaju tekst, a tekst je taj HTML koji bude dostavljen od strane servera. Tako da samo inicijalni request bude server side i onda se sve renderuje, to jest renderuje kroz app unutra. Što je super koncept, znaš, ali je komplikovano za setupovat kako treba. Ja sam sa onim Vue.js ima modul Nuxt. Dobro. Setupovao sam to i na serveru, a i na Lambdi. Radi ok. Ali nisam ja vrtio app od ne znam ti ja koliko megabajta. Ako je to frontend app od 3 megabajta, to ćeš možda malo imati malo belaja s tim. Ali znajući... To sad moraš raditi neki caching. Je, svakako. A srećom Redis caching je na Nodu relativno jednostavan. Ti Redis i Node imaju integraciju super, tako da ti možeš to raditi relativno jednostavno. Nginx je realno, trebaš koristiti Nginx ako ćeš raditi. Ja, mi to pače definitivno. I pogotovo kada sa Node opet integracija. Dobro, ti u Nginxu možeš raditi caching za HTML, za pure HTML. Tako da je to ok. Ali samo je fazno što ti, ovo govorim za Vue. Za Vue znam jer sam koristio i veoma jednostavno raditi Vue. Za Angular znam da ga svi mrzi. Tako da ne smijem tu da ko ti kriviš uz Angular projekata rane. Znaš šta je fazon? Za nekoga ako dolazi iz svijeta koji podrazumijeva korištenje nekog robust frameworka, Angular mi je dobar zato što ja kad krenem raditi u Angularu dobijem sve, tu mi je. Imam rute, imam sve, razumiješ? Dok ne znam za Vue, ja moram ganjati po internetu koji routing library ja da koristim. Pa ima onaj defaultni. Ali ga opet ja moram instalirati, mislim, ono... Evo, to jest malo to možda neko ko radi frontend na dnevnoj osnovi, to njemu ima smisla. I zna koje library, isto kao što bi ja za iOS znao koji networking library da koristim, iako ima 60 miliona. Ali za nekoga ko to ne radi, meni Angular ima više smisla jer realno manje... Imaš boilerplate koji je... Angular umjesto mene kaže šta je najbolje. I za nekoga ko se ne bavi sa tim na dnevnoj osnovi, to možda ima više smisla jer je veća vjerovatnoća da neko iz Google bolje zna od mene šta je bolje za mene. Definitivno. Sad zašto to ne radi 9 od 10 puta, to sad ne bi da ulazim u to. To je njihov problem. To je njihov problem. To nije moj problem. Što je najgore, to je uglavnom moj problem. Ali vidio sam da izašla neka verzija 9 Angulara. Pojma nemam koja je razlika u odnosu na 8. Ja se trudim da ne pratim frontend nikako, boga. Ali opet nemaš nekog izbora, mislim, nemaš. Stalno si u nekom dodiru sa frontendom. Jesam, tako da... počeo sam, eto, kako sam počeo malo sa Vueom, onda sam se malo oslobodio. Biber. Kako sam se oslobodio toga Angulara, odmah mi je lakše malo. Onda sam prešao na React, pa radim sad React. Jel ti znaš zanimljivu priču kako je Vue.js postao ovoliko popularan? Pa znam da je neki frajer iz Google koji je pravio Angular, inicijalni Angular, rekao Angular je shit, hoću da napravim svoje i onda je napravio Vue. Jeste, on je napravio svoje. A znaš koga je prvi feature-ovo? Taylor Rothwell, onaj što je napisao Laravel. Nemoj zazad. Pa zato su tu, zato je to tako eksplodiralo. Yes, znači I Vue i Laravel idu zajedno. Ali to fakat bila, on je, taj lik jer ima Laracast neke svoje, tamo tutorial za frontend i napravio je kao intro tutorial kako integrisati frontend neki framework sa Laravelom, tako da imaš ovaj single page, a opet da koristiš Laravel u pozadini.
i rekao je ima ovaj neki zanimljiv novi framework Vue.js. Ako odeš tamo na GitHub i da vidiš timeline, ne znam, forkova i endorsementa, ne znam, 100, 200, 300, jednako, 10.000 kad je došao na Laracast. I od tad je on postao popularan i sad ja mislim da ga šipaju zajedno sa Laravelom. Radi dobro kao, baš zato što možeš koristiti routing od Laravela, radiš samo Vue. Routing, yes. Znači samo da ti bude single page. Rendering. Što je pravo dobro. Super. Just smo došli pa. Online learning. Online learning. Ishejtali smo se životom, a zato sad se vraćamo na prave teme. Ali fakat kako je eksplodiralo ovo u zadnjih mjesec i pol kako nam je karantin i ova korona, koliko se ljudi počeli učiti online. Znam što onaj Free Code Camp sajt za online učenje. Isto za programiranje. Da se nauči od nule do pravljenja projekata. Zero to hero. Baš od zero to hero. Oni su imali, ne znam, spike od, ne znam, 1 milion viewera ili vizitora u mjesec dana na oko 6 miliona u mjesec dana. Wow. Užas. Nenormalan spike. A ljudi su non-profit. Znači, doslovno molili ljude, haj molim vas, dajte nam para da možemo segment. Znači, 6 miliona ljudi viktori neki niđe veze segment. Molim vas, nemojte otvoriti stranicu. Ljudi, dosta je bilo. Mislim nam je to koliko ima sajtova sad za online učenje i mislim da bi mi mogli kao iskusni veterani u polju da kažemo ljudima šta mislimo da je najbolje. Znam da je bukvak predobar. Ček, sad ću te ovdje promijeniti, odem na Inspect Element umjesto IBM Data Science. Haj molim te, to. Joj, rane moj, znači, obradovo sam. Obrad, top, znači, a program se zove IBM Data Science, super. Šta ti nije jasno? Legit 100%. Ali fakat što se tiče online učenja, Free Code Camp je po meni daleko najbolji, a onda ima par stvari koji su isto baš ok. A to je, imaju na Harvard, ima par onih computer science kurseva koji sad džava. Meni je Harvard naučio kako da programiram iOS-u. Uzmino. Harvard ima, znači imali su, zamisli to na fakultetu, kurs mobile development. To je vrha. I jedan od najgledanijih klipova Harvarda na YouTube, znači totalno je besplatan, samo ne znam koja je verzija Swifta trenutno, da li su updateovali to, mislim kad sam ja gledao da je bila verzija Swifta 2. Znači to je toliko dobar kurs, ja ti ne mogu opisati. Lik koji to predaje, znači ne znam, dao bi mu petaka sad na Buy Me Coffee. Kaj kupio bi mu kafu, ali onu jeftinu. Znači bez zezancije, Harvard kanal na YouTube-u ima bruku genijalnih tutoriala koji traju, ne znam, po sat i po, dakle nije nikakav rush, sve lijepo objasne, genijalni instruktori rekordaju ekran, nije sa projektorom, znaš, kao tipično na fakultetu. To je Harvard, ili? Ja. Što mi to poznato onda? Kao fakultet. Kaže, Boga mi, Harvard je predobar. A što li? Hvala za reklamu, njega. A zato je taj fakultet jeftinih $1 milion godišnje. Pa nije nešto skup, šta? Pa nije, šta digneš 16 kredita, to trebaš gledati kao investiciju. Kad bi te investicijom šamarom. investiciju. Ali to je, možemo se i nadovezati na zanimljivu tematiku, da mi isto planiramo uskoro da počnemo praviti svoje video tutoriale. Da, to je naš novi side projekat. Koju ćemo ovaj džingl? Mi ćemo praviti svoje i ljudi se smiju u facu odmah. Znači, projekat koji Raha i ja planiramo da pokrenemo u neko dogledno vrijeme, vidjet ćemo sad zavisno od naših obaveza, jeste servis koji će nuditi kratke video tutoriale koji su vrlo specifični, dakle neće biti neki broad intro u Node ili tako neke gluposti, nego vrlo specifični tutoriali od 15 do 20 minuta, opet na našem jeziku vrlo vjerovatno, i kategorizirat ćemo ih po nekim levelima beginner, intermediate ili expert, tako da recimo za ljude koji tek počinju imaju neke osnovne tutoriale tipa kako deployat Node aplikaciju na neki server ili kako, ne znam, napraviti neki table view u iOS-u ili tako nešto, dok za neke expert tagove ćemo raditi neke malo naprednije stvari
I nešto slično kao Ray Wonderly koji sam ti pokazivao neki dan, samo Ray se orijentiše isključivo na mobile, dok ćemo mi imati mix mobila i weba. Eto, znači neka mini ekskluziva za projekat koji planiramo. Imamo i namjeru da pustimo live ovaj jedan kurs o stand-up komediji. Kako biti neuspješan stand-up komičar. Ne znam za tebe, ja sam drama uspješan. Jel te Comedy Central feature-ovo? Da. To nije neka reklama. 2 put. Mogu ti reći da čak i kad mi je pravo dosadno i kad fakat ništa nemam da gledam na televiziji, ne gledam nikada na stand-up komičare na Comedy Central. Ozbiljno? Fakat su mi baš nekako dobro, ne gledam ni ja na Comedy Central, gledam na, ne znam, Netflix, one dobro specijale. To, ne, nego to Comedy gledaš. Centralove neke kao... Aj, kaki, pa pusti to. Dok gledaš Bill Burr, gledaš Tom Segura, gledaš šta ikad Bill Burr je trebao da bude i kod nas ovdje? Ma ne zna ti onda mi postojimo. Bate. Pa što je bio napisao na Instagramu kao ima neku Eastern European tour i rekao je da dolazi u Sarajevo. Ne može zazad. Aha. Nekad prošle godine... Sad sam tužan, znači on je moj idol. Frajer on je smiješan zato što je drama bijesan. Njega sve nervira. Yes. Njega toliko sve nervira da on to iskreno priča i tebi je smiješan zato što je frajer pissed off, maksimalno kantaš. Fakat lik. Pa izgledao intervju kad govori kako ga je žena prijetila da će ga istirati iz kuće jer stalno hita nešto. Yes. Najđeno kad kaže, žena mu kaže kaj odakle ti ovo da si tako lud, kaže ti znaš kako moje djetinjstvo bilo, što segaš? Jesi isti intervju. Ali totalno ljud lik, kontaž. Šta ti je čudno? Šta nije jasno, ja sam ti pričao kako mi djetinjstvo bilo. Znala što se upuštaš. Šta je sad? Where is this coming from? Ja mislim da je noćelavi u 15. Jes, pa još je onaj redhead ba, crven liko, ništa ba. Svega mi. Dobro, htio da pričaš o MacBooku. ARM MacBook, jel? ARM MacBook. Oh yeah. Vidiš što mi ne da, moram odblokirati. How about no? Kaže, ipak nećemo danas pričati o ARM MacBooku. Tako da. Ali me zanima. Molim vas da držite adblocker ugašen kad budete gledali ovaj video. da bi 3 marke zaradili. Ali me zanima me to, koliko sam skonto za 2021. planiraju fakat da izbaci prvi MacBook sa ARM procesorom i to sa onim njihovim Bionic čipom što imaju sad, što su u svim ovim iPhone-ima, iPad-ovima. Znaš da je iPad Pro najnoviji? Ja, što pokušavaju, što su rekli da neće biti kao laptop, pa je na kraju ispalo kao da je laptop u suštini i košta više nego jedan normalan laptop. $300, koliko je već kao cover sa tastaturom. Yep. Izađete oko 2000 maraka, ja mislim, kad kupiš sve one. Ako $1000 i nešto dolara je, laptop, $1000 nešto dolara je samo tablet, samo iPad, još 300 za tastaturu, još ne znam koliko 100 nešto za olovku. Pa znači preko 2000 maraka. Brate dragi. Kakav ThinkPad možeš uzeti za te pare? Polovan bruda. Kod nas ne možeš uzeti nov. Ali dobar polovan. Yes. Dobro očuvan, garažiran, prvi vlasnik. Prvi vlasnik, ovo je na moj račun, pošto prodajem ThinkPad, pa ako neko hoće. Dvojako, prodaješ ThinkPad i kupuješ auto. Znači, ako ko prodaje Golfa i kupuje ThinkPad, imamo. Možemo zamjenu. Možemo zamjenu. Odmah. Ali nemoj da je dizel, bate. Nemoj da je dizel. Benzinac, garažiran, da ga je baba vozila, da je jedna noga kraća od druge, da nije gaz do kraja davala i to sve. Kad nije davala, nije mogla da dohvati kako treba gas. Samo desna noga. Ako je lijeva noga kraća, znači da je lamelu razvala, tako da ništa to. Znači, jel idu sad na to, recimo, ako ja dobro kontam iz ovog članka, da onda streamlinaju proizvodnju tako da im jedan procesor može potencijalno fitat, ali to je loše. To ne možeš, treba tu skontat support za aplikacije i za developere i za sve one third party stvari što će Apple podržavati. Mislim da je to ok je za tablet, zato što je opet taj ekosistem nije toliko razvijen da treba za ljude koji su navikli na arhitekturu za AMD, odnosno za normalne. Jel znaš da su napravili sad da aplikaciju za iPad možeš portati na Mac? Nisam znao to.
ove godine, od ovog novog Xcoda koji je izašao i od Kataline na Macu, znači ako imaš aplikaciju koja te radi na iPadu, možeš je portat na MacBook, skineš je sa App Store na MacBooku bez problema, s tim što moraš naravno optimizirati UI da ti bude onako prilično. Twitter ima aplikaciju za MacBook koja je u suštini app za iPad. Znači možeš na Macu sada swipaš Tinder, jel? Yes. Ne znam da li Tinder podržava... Priorities. kaže, bebo, zašto imaš Tinder na Macu? Snimao sam podcast. Testirali mi nešto, znaš. Evo vidiš, znači Twitter app i ovo su portali, ako sam ja dobro razumio. Cool je to, ali mislim, znaš šta, to će izbaciti za godinu dana na MacBooku, znači na onaj entry level MacBook. Ne znam da li će to biti Air ili šta već ne, ali će biti baš ono entry level MacBook koji vjerovatno neće... To je onaj, nije Air, nego samo MacBook što se zove. Onaj 12-inčni laptop mali. Aha. I mislim, to ima smisla za taj proizvod, jer nije on targetiran za ljude koji nešto koriste aktivnije. Ali pazi sad ovo, koja je razlika između tog MacBooka i iPada? Samo u OS-u. Ja, a i u tastaturi. I u tastaturi. Ali onda plaćaš jako skup iPad koji ima crippled OS, gdje maltene file manager je ne postoji. Iz njihove perspektive file manager je odličan, ali file manager ne postoji. USB tek proradio, mislim, od zadnjeg update-a nisi mogao raditi transfer. Znači, milion nekih stvari, znači, jednostavno ta neka... Ja, mislim, to je, znaš šta je to? To je fazon koliko ti treba, toliko plaćaš, znaš. Jer ti ako si inženjer ili ako se baviš, ne znam ti ja čim, treba će neki malo jači i treba će ti ali oni nisu targetovani za inženjere. To je okej, ali iz perspektive casual usera. Imaš iPad koji košta $2,000 sa svom opremom, imaš MacBook koji košta $2,000 Air. Prije bi uzeo, mislim, ja bi prije laptop uzeo. Mislim, ja bi prije uvijek uzela, ali koji je benefit? Isto su teški, kad uzmeš iPad sa tastaturom. Čak je teži. iPad teži zbog tastature. Čak je tastatura sama po sebi teža od iPada. Ja, znači, ne znam. Mada generalno iPadi, odnosno tablet, taj svijet nikad nije, se nekako uvijek su negdje između, oni nikad nisu bili, sve nekako meh. Ne znam. Ma znaš šta? Whatever floats your boat, bro. Ja. Znači, ako se tebi to sviđa, bujrum, ali mislim da će za šire mase biti okej, ali opet, ne znam. Ako radiš bilo šta ozbiljnije, treba će ti ozbiljna mašina. Jesi gledao klip, Lou Later je probao 2 sedmice da koristi samo iPad kao daily driver. Je umro lik? Poludio skroz? Kao bottom line, bilo je bolje nego što je očekivao, ali toliko limitacija ima, ne znam, tipa neki file transfer mora nešto uploadovat na Google Drive pa skidat, pa nije moglo, pa ovako, pa onako. Fakat se ne isplati. Bilo što da radiš produktivno, ne možeš raditi. Jednostavno nije. Do operativnog sistema i do arhitekture ne možeš jednostavno. Jedina stvar koju bi ja tu istakao možda da je benefit u odnosu na laptope je baterija. Baterija na iPadu iznenađujuće traje puno duže nego recimo baterija na MacBooku. Pa vidi, to me zanima zašto rane. Pa vjerovatno zato što je OS puno lakši, manje stvari se vrti u backgroundu, dosta je optimizovaniji. To možda je više je optimiziran za taj procesor. Možda je to. Ja. Jer, na primjer, moj laptop, ovo je 2016. MacBook Pro, druga najjača verzija. Znači, samo mi fali, procesor je 2.4, nije 2.6 Intel. Oni reklamiraju 8 sati, ja ne mogu izvući više od 4 sata, nema šanse. Pa dobro, mislim, to, šta je tu? Oni reklamiraju 8 sati da ti upališ jedan Chrome tab na YouTube. Jedan Safari tab. Jedan Safari tab. Znači ne Chrome, nego Safari tab. Jedan Safari tab i da puštaš video na YouTube, što je najlakše nešto što možeš puštati. Uopće. Odnosno, ne možda čak ni ne video, nego da scrollaš Apple website koji je keširan. to mislim, to... A znaš šta je fazon? Na iPadu ti ne možeš puno third party stvari staviti. Znači, možeš samo instalirati ono što je na App Store-u, što je već verifikovano, aprovano, gdje ti ne možeš uploadovati aplikaciju na App Store ako ti ona jede bateriju u backgroundu, bez da si to officially deklarao. I mislim da zbog toga, zato što je puno, ekosistem je puno više kontrolisan, da zbog toga oni mogu izvući puno više baterije. Što možda za nekoga ako, ne znam, u Americi sjedi u Starbucksu i swajpa
Tinder, njima će to biti okej. Ali opet je to kako kome treba, znaš. Kako kome treba, ja. Tako da. I drago mi je što smo toliko edukativnog sadržaja ubacili o Apple-u i apsolutno niče veze ni sa čim. Ali eto, na kraju zaključak, whatever floats your boat. Joj, svega. A kad pričamo baš, spomenuo si o Safari browser, ima jedan novi browser što mi je baš zanimljiv, jer ja koristim u zadnjih mjesec, dva. Brave. Kao primarni browser. Jel baziran na Chromiumu? Ja, na Chromiumu baziran, tako da osnovica je super i sve što radi u Chromu radi u njemu. Znači, ekstenzije sa Chrome onog stora, sve radi. Ima built-in adblocker, jel? Ima built-in adblocker i ima built-in security feature za privacy. Tako da recimo cookie i te stvari, tipa cross-site cookie i te stvari, možeš disablat po defaultu, da nikad ne prikuplja. Znaš što se meni desilo, side note, testirao sam neki app neki dan i localhost je bio i nisam mogao zbog onoga cross origina standardno. Morao sam instalirati ekstenziju da mi to disabla i to mi je super radilo, ali sam je zaboravio ugasiti. I 3 dana nisam mogao da skontam što mi YouTube ne radi, neće ne pusti nijedan video. Lupam glavom šta se dešava. Tako mi kao programeri živimo život. Šta me YouTube ne radi odjednom? Nisam Boga ništa promijenio kada u stvari. Jedva sam skonto. Svašta. Reklamiraju da je brži od Chroma, jel? Yes, to baš nije teško. A je brži zato što disabla toliko stvari koje te prati. Aha. A i možeš ući, ima jedan dio gdje možeš da vidiš tačno koliko ti stvari disabla u settingsima kad instaliraš na browser, pokaže ti koliko je edova blokirano, koliko je ubrzo, da bla bla bla, whatever. Ali sviđa mi se što je dosta je čisto, znaš. I dosta je clean i design i user experience generalno je super i meni služi baš dobro. Jedina stvar koju sam primijetio da je čudna je što zakucava CPU usage na sajtovima. I ne kontam zašto. Recimo, jedan je bio, znaš one WYSIWYG editor, recimo na nekim blogovima, ako ne znam, vrtiš neki blog i uđeš u onaj editor za tekst i sad nešto mijenjaš i sad save-aš. Ono gdje možeš drag and drop. Tipa ko na Mediumu ili ko na, ne znam, bilo koji onaj blog editor. Ja uđem u taj blog editor, mijenjam nešto, save-am i zakuca CPU. Samo taj tab gdje je taj editor, zakuca CPU u Brave-u, a u Chrome radi ok, bez ikakvih problema. Znači koristi vjerojatno neki API koji nije kako treba. Ali ne kontam. Ili je neki eksperimentalni feature i nešto sam ja možda enable ili disable ili sam slučajno nešto upalio ili slučajno nešto nisam upalio što bi trebao da upalim. Ali samo to. Znači sve ostalo radi savršeno, sve ostalo radi brže od Chroma, ali eto te neke totalno random stvari zakucava. I to samo za onaj render engine koji renderuje page-eve. Samo to. Ostalo sve radi odlično. Tako da, eto, još to ne kontam. Ne znam da li bi trebao da im se javim ili neki issue da stavim na GitHubu nešto da im kažem da je to, ali ne znam zašto. Uopće nije jasno zašto. Mi je prilično velik tim ovdje, ali ako vidim, ovo je kao samo jedan projekat ove kompanije, jel, koja je... Pojma nema. Znam da mi Brave i taj browser. Vidiš kao... piše Brave is built by a team of privacy-focused, performance-oriented. Co-founder Mozilla i inventor of JavaScript. Eto ti. Ja, Brendan Eich ti je inventor JS. Eto ti, ja. Viš što je lijep. Baš je lijep. Znači njega treba da kriviš za sve svoje životne probleme. Kaj krivim ga za sve životne problema i krivim ga što imam posao. Ali ga primarno krivim za sve životne probleme. Hvala, Brendan. A jest, fakat. Pa eto, bujrom, probajte. Mi nemamo ništa od ovoga što mi reklamiramo ovo. Ja. Ali ćemo imati uskoro. Još samo 930 subscribera dok krenemo zarađivati pare. Šta je 130 i eto nas, tu smo na mapi. Još 9000 sati da neko mora da pogleda naš kontent da bi uopće to... A bit će ako Bog da dogodini. Ovo je feedback od jednog listenera. Lobster RS. Jest.
Znači, genuine feedback čovjeka koji nas je preslušao. Boga mi, znači čovjek jest Bogam preslušao, nećemo ga imenovati, zna on ko je. Nećemo ga imenovati, zna on ko je. Volimo Shout te. out što si preslušao, hvala ti puno. Volimo te, bebo. Respekt, ovo ono. Drago nam je što si jedini što si pregledao od početka do kraja. Znači, sajt se zove Lobster, a imaju clever domenu lobster.rs, lobsters, get it? To je nešto Dodik, jel? Nije, nego... Što volim da hejtamo političaka. Yes. Biće toga još, ne skirajte se, još Sad ćemo, minuta, sad dvije i ćemo, onda ćemo ići u minuta, kost je, da je. hejtamo političaka. Sad ćemo napraviti smoothie od malina. Unutri bulet sa respiratorom, čekaj malo. Kad nam uleti porez nas, sad kaže dobar dan. Ko ovdje spominje respirator? Uglavnom Lobster site je u suštini neka alternativa Hacker News. Aha. Ima isto neki jednostavni UI, malo advanced search, znači ne morate gatat kao kod Hacker Newsa, koliko ja znam, za filtere moraš pobrati onome URL gore, jel tako, nema neki intuitivni UI, ovdje možeš Hacker malo... News je doslovno, trebaš biti hacker da uopće se skontaš što se Hacker da čitaš news, jest. Pa to je ono, bud lud da naučiš kako uopće radi sajt da mogu čitati. Ali to je... slična stvar je sa Redditom. Znaš da su oni jednom probali promijeniti dizajn Reddita i toliki je backslash bio od community-a, ljudi su ih hejtali, ne znam, i to čak nisu nije bila ni kao ni beta negdje rilisana na nekom serveru, nego su samo pokazali render kako bi oni htjeli to da promijeni. Znači, toliko hejta je bilo prema tim dizajnerima, su oni rekli, ok, nećemo mijenjati ništa. Ne isplati se. Ne isplati se. Tako da će Reddit, Hacker News i vjerovatno Lobster do kraja života ostati ovako bijeli. Ali eto, ako tražite neku alternativu Hacker Newsu, znači lobster.rs, Lobster site se zove, isto tech news, vjerovatno neki RSS feed kupi. Nisam siguran kako radi u pozadini, ali izgleda. Ovo je baš ono kad nemaš šta rad od života zbog karantene, ono ideš na random nekih 50 sajtova tipa Reddit, Hacker News, Lobster, šta već, ne samo da bi znao šta bi za sebe. Evo, Raha, u jednom naslovu sve što ti voliš i mrziš. Idemo dalje! Znači, keyword, Microsoft, Rust, Go, WebAssembly, Boga Kubernetes. ne mrzi. Meni je Microsoft super, fakat je top. Znači, da nije Microsofta, pola JS ekosistema ne bi postojao od open source-a pa na tipa TypeScript i sve. To je odlično, oni su super. Samo mrzim Xamarin. I Windows. Sve ostalo je super. Tipa onaj Bill, moj inače dobar prijatelj. Ne Bill Burr, nego Bill Gates. mi se znamo iz onaj treći komša od ozdu. Sam počeo srat bez jes. Hajmo dalje. Hajmo hejtat, molim te, Corona Life. Znači moram da spomenem. Moramo. Znači, toliko smo počeli gledati vijesti od kako ne možemo izlaziti vani i ne možemo partijati, da sam i ja čak počeo da slušam što se dešava u našoj državi. A prvo, za fikru. Inače, moj dobar, želiš li biti ti zvijezda? Pjevanje sa onom Anom na TV-u. Si gledao kad tu Arana? Ne. To je najveći cringe u životu ikad. Znaš šta sam gledao od tog Hayat? Ne gledam domaće kanale skoro nikako. A znaš da je Hayat, jel? Znam da je Hayat, a znaš ako znam. Lažeš. Pazi ovo. Ne gledam ja zvijezda, možeš biti ti, Boga mi. Memo Haljevac. Izgledao Memo Haljevac na zvijezda. Kad glumi budalono, kad skače on. 4,5 minute traje. On je lud lik. Jel to ista emisija? Nije bolan. Nego? Zvijezda može biti ti ono što pjevaju ona djeca. A šta je ono što je Memo vodio? Misliš, ja gledam Hayat. Ne možeš me navući nikako. Kad ćemo vidjeti, znači... Ne možeš me navući, ne gledam ja to. Taj na YouTube da nas demonetizaju odmah. Da nas javi Memo i da kaže, slušajte ljudi, vi nemate pravo da ovo pokazujete. Memo Haljevac odmah pjeva. Odmah demonetize. A ne mogu sada. Vidiš da je evo ga. Zeg dadumle. Kako ovaj klip nisi gledao? Moramo ukinuti ovaj. Ne, ugasi zvuk. Ugasi zvuk da nas demonetizaju. U suštini, evo ti. I sad će ti, evo vidiš. To i sad će ti Memo Haljevac ovdje doći. Samo malo. To. Ali nemam riječ. Doslovno nemam riječ. Došao sam do tog levela. Jel to nema? Nema meme, ali ima neki klip sličan na ovaj, uglavnom nebitno, Ne mogu. Ali vidiš da je to ta emisija. Znači, naš Fikro je vodio sa Memom zajedno ovo i krenuo ga je biznis. Ne mogu da.
Master plan do respiratora. Na što smo mi došli? Na koju temu smo mi došli na našem podcastu? Pazi, on sad sjedi u kući i sve govori it's all coming together now. Kaže, ja sam ovo namjerno da postanem popularan, da pričaju o meni na Terskastu. Čekao sam ovaj trenutak cijeli život. Pa sad će on claimat ovo, pa će se monetizati preko našeg klipa isto. 100%. Zrače 60 feninga lik. Vezuješ 60 po 60 feninga respirator. Ali ne, uopće ne kontam. Zamisli ovako, to je, evo ako ti imaš firmu za coworking space. Imam. I sad ti, kao imaš firmu za coworking space, kažeš, hajde sad ću ja početi uvoziti lijekove. Može. Otkud ti pravo, otkud ti bilo šta je kako to izgleda. Ti kad registruješ firmu kod nas, odješ kod advokata i advokat te pita čime ćeš se ti baviti. Pa ne možeš reći ja se bavim IT-em i da uvoziš maline. To bukvalno. Ne možeš nikako. Ali to je bukvalno kako hoda, jer imaš proceduru kao ti kad registruješ firmu kažeš kojom djelatnost ćeš se ti baviti. Ako hoćeš da dodaš neku djelatnost nakon što registruješ firmu, to je pravo patnja. Pa to... Malte ne isto kada registruješ ponovo firmu, moraš neke papire na sud, bla, bla. I onda šta ti uradiš kad registruješ firmu, kad te neko pita čime ćeš se baviti, kažeš sve. Dobiješ ovako bunt. Znači, na primjer, Tershouse je registrovan za uzgoj gljiva. Ako kome treba da se uzgoje gljive, možemo uzgajati. Fakat. Znači, imaš neki template, ne znam. Ja sam čuo da su gljive super. Čuo. ali iskonto. Yes. Mislim da gljive. Yes, ne mislim gljive, ne mislim šampinjone, nego mislim one gljive. Smiješne gljive. One dobre gljive. One gljive što jedeš u Amsterdamu. Mislim da samo ne gljive. Ako vi koji slušate, a ne gledate, a vi koji gledate, a čujete, to su one gljive od kojih vidiš kako slonovi lete. Od kojih vidiš, a ne čuješ. Od kojih se iskomiraš do te mjere da se pitaš Jesse. U suštini, to je fazon kako on, znači, malte ne svaka firma koja se registruje, ti ne znaš šta ćeš za 5 godina raditi. Onda samo kažeš da registrujem me za sve živo. Čekaj, pa znači ovo je kao legalno već, jel? Pa prošlo je, on je dobio lovu za to. Dobro, znači mi smo sad potvrdili da je ovo odrađeno sve legalno. Yes. Sad će po nama srati. Tako je, znači. Što mi je ovo trebalo u životu, ba? Zašto sam ovo od sebe odradio? Ja, ne mogu. Ali znaš šta je najgore? Oni su kupili respiratore za koje nisu sigurni da su, jesi to upratio, kao nisu sigurni da se smiju koristiti uopšte u bolnici. Odnosno kao kupili su neki model koji nije namijenjen za bolnicu. Pa neće životinje liječiti, pa ne. Ne, nego kao imaš poseban respirator za bolnicu, poseban respirator za kola, ambulantu. Za hitnu. Ja, znači recimo ako ti sad lupam, imaš neki sudar, povrijediš pluća, on te spoje na ovaj respirator u kolima dok te ne dovezu do bolnice. Ali to je 10 minuta, nije to napravljeno da te... Ali on su kupili 100 respiratora. Za hitne pomoći. A imamo 3 hitne pomoći u Sarajevu. Yes. Ja, brat moj, to je genijalno. Pa genijalno. Ajmo mi zarad para tako je rane. Sad samo Šut ne mogu vrti nikom. Samo nas dvojica znamo za to. Jel da njega imaš firmu? Uglavnom, naš dobri Fikro. Fikro je odradio svoje. Ja vam da mu čestitam ovim putem. Svaka čast. Za par godina će napisati knjigu kako je Kako je on, ali pazi ovo. Kaže i ja sam zaradio od korone. Znači, alternativni biznis model u vrijeme krize. By Fikro, kako god se preziva. Znači, trebamo aplaudirati. Kakav lik. Genijalno. Genijalno. Čuo da se frizeri otvaraju. Vidio sam danas, prošao sam pored frizeraje, već su počeli raditi. Tako da u suštini mislim da je bilo od 1. maja. Ko je htio mogu je otvoriti, ko nije. Ja sam šišao prije neki dan opet. Ajde, vidiš. Malo sjebo ga. Najče šišao sam opet prije neki dan i našao se s nekim rajom za iftar. Kaže mi Aranca, vidi me oko prvi put, posle za koliko mjesec i pol, i kaže, pa je, eto, izgledalo ti je bolje na kameri. Ne, suza krenula. Kaj još reći da mi izgleda loše. Kaže, pa ne. Ali pazi, to ti je kompliment da si dobro šišao profil, ali da ti Aha. To, znaš, fazom, kako sam dobro šišao. Nisam dobro šišao, nego sam jedan nastavak stavio na mašincu i ovako, svuđe rane, preko glave, isto sve.
Tako da bi bilo lijepo da odem kod frizera da mi to fino okušuju, znaš. Da ti malo ujednači. A ja, da ne bi izgledao iz profila, isto kao što izgledam kad se okrenem ono što nije profil. Kako se kaže? Imaš onaj face, imaš frontalni profil, imaš ne profil, imaš side profil i front profil. Imaš mislim da smo dosadni. Ali su se malo pravila promijenila, više nema, ne možeš tek tako randomly band, moraš se najaviti, nema čekanja kod frizera. Ja sam uvijek na Viberu, moj frizer predobar. Moj Brica, ja sam njem na Viberu javim, Bruda imaš termin, kaže on može Bruca je neka može brada, kad on me kaže može... Zamijenimo 16 različitih oni poštapalica za Bruca, brada, I nikad niko ne prestane. Ja, svaki put daš drugo, kaže. Ja sjednim u stolcu kada men just Bruca, kada me brada. Kako ide legenda. Znači, tvoj frizer je bio digitalan before it was cool, jel? Jo, znaš kako je najveći lik. Just šišaš, hoćeš li shout out od frizera? Hoću normalno, znači Muha i Mirza barber shop u Papagajci. Znači, nisam se tamo nekad šišao. Idi, znaš kako je dobro. Još ti bradu fino sredi, mislim, nema te puno sredi, ali onaj... Zato što sam sredio. Predobro se, znači. Prvo to što te fakat fino sredi, drugo što se, uvijek se fino, ispričaš se ljudima. Ispoštuju te. Bogam, znači, ja inače mrzim kad pričam s ljudima kad me šišaju, baš mrzim, bogam. Znači, užas. Ali s njim normale uvijek pa. Vidio ga pred Novu godinu na znaš onaj šatok što bude u Hastahani. Aha, budu derneci svako noćno. Vidim, ja ne znam, hoću tamo, nema po neka svirka bila, kad ja vidim frizer, ko just like it, a tek su šišu ovako dan, dva ranije, kažem ja njemu, vidim još sam lijep, kada ma tu, Aduka moj, ja rekao, niko me ne zove Aduka, ali može. Znaš kako lud lik. Ali prijetom, znaš kako gotivim. Eto, znači, ako kom je treba frizer, Papagajka, ali prije toga najavite se na Viber. Javite se, stavit ću broj telefona u koment, šalim se, neće to bilo baš violating trust. Osim ako nas neće platiti, onda ćemo definitivno. Ja, odmah, kao linkaj Facebook profil. A ti što smo mogla? Linkat ćemo Facebook profil. Random pričamo o stvarima koje nismo očekivali da ćemo pričati, ali nema veze. Yes. Šta nam je bilo još zanimljivo? Šta si htio da pričaš još? Kako vama, sad me zanima što možete staviti komentare ljudi. Kako vam je bilo za 1. maj? Meni je bilo dobro. Lažem. Znači, presjedio. Prvo što kiša padala, drugo što, džećeš. Nisam ako niđe. Džeću. Ja sam raštiljio na balkonu. Sad si ti kao bolji od mene, jel? Sad si ti kao bolji što imaš prijatelje. Čekaj, bio sam. Bio sam sam. Ali sam barem raštiljio. Valite ga. Pa dobro, hajde da ga moram ja kupiti. Just kupio roštilj, hoš i to da stavimo, da nas zaradi malo para. Kupio, mislim, vjerovatno iskaču svima reklame, iz paštete iskače onaj Dalmano. Intersport, jel? Kaj, yoga mat i roštilj džaba. Yoga retme, jes. Intersport neki, ču mene vidite sad. Vježbato. Znači, tegove, yoga mat i roštilj dođe usput. A, predobro. Hajmo pričati o mimovima. Može, hvala Bogu više. Random meme generator. Znaš kako je najjače to? Kao neki AI konta mimove, ali problem što su 1 od 10, kada 1 od 10 puta pukneš ovaj generator. Dobro. Jednom će biti dobar, ostalih 9 će biti niđe vezi. A zato ta jednom kad dođe... Uzme... Samo pukni taj refresh pa. Aha, refresh. Ne, onaj u dugmijence mam, lijevo. Ispod. Aha, refresh, evo ga. Haj pukni to. I šta nam ispadne? Minecraft, Apex Legends... Obojice znamo da je Minecraft... Moram izabrat meme. Uzmi taj. Sviđa mi se što su ovi old school mimovi. Pravi mimovi, kad su bili, a ne TikTok. One does not simply skip a meme without... Sell more shirts. What the fuck? Upravo, znači imaš od 100 generacija, jedan bude presmiješan. Meh. Not sure if this is a terrible, he's just not a training man. Dobro. Ako je ovo? Znači, ovo je na imgflip.com /AI meme. /AI meme. AI crtica meme. Meme. Samo, jel tebe negviraju ljudi koji kažu meme? Ko govori meme? Jagane, ima ljudi, bogam, ili kad kaže mimi ili meme ili mi ili mim, ili bate, mim, rec fino, baš, šta meme kontaš, jagane.
Ne boravim u društvu ljudi koji govore meme. I see you're a man of culture as well. Arnel Šarć, ovo sam čitao, umro sam. Yes, ovo vraćamo se na temu za maline. I pod maline mislim respiratore. Yes. Arnel Šarć je novinar koji, ja mislim, nedavno dobio otkaz iz oslobođenja, ili ako sam ja nešto dobro upratio. Što je uradio? Mislim da se nešto posvađao sa šefom ili nešto. Nemam pojma, nebitno. Uglavnom, ako Arnela nisi dobio otkaz, izvini, molim te. Uglavnom, thread na Twitteru genijalno. koji je napisao je vrhunski. Znači, genijalan. Oplako. U suštini, tagovo je Netflix za vas koji... Lajka je to bolan. Lajkat ću. To je lajka od papa. Lajkat ću. Tagovo je Netflix i napisao je Twitter thread o tome, bukvalno je opisao scenario što se dešavalo vezano za respiratore i kad pročitate kompletan thread, bez da znate kontekst, izgleda kao neki jako smiješan sci-fi show. Pa ja sam ovo pročito prije nego što sam čuo novosti, meni ovo bilo predobra rana. Da sam skonto, ovo je istina. Eko, ono mogu da vjerujem, rane. Kakvo mi svijet živimo. Uglavnom vrhunski, eto, shoutout za Arnela. Ovo ćemo staviti u Ovo ćemo isto staviti u opis. Genijalno. Fakat sam genijalno. Legit sam se nasmio. Mislim da je potrošio jako puno vremena da ovo napiše. Dženije. A zato pored ove ludosti što nam se dešava i korone i ovoga svega, jeste čuo da je Pentagon objavio da su potvrdili postojanje UFO, NLO, onih objekata letića. Niko nije trepnuo. Znači, svi, ima, dobro. Znači, toliko nam je 2020. užasna. Da je UFO, šta god se desi, low key news. Kaj šta hajde normala? Hajde, hajde, bogato, okej. Možeš mi starane to. Znači, ovo da se desilo prošle godine, mi bi svi poludila. Jest. A sad, Meh. Znači, 2020. Can you go home, you're drunk? What else is new? Kad ne mogu više. Ima neka slika. U Egiptu su iskopali nekog Tutankamona nekog, nemam pojma. I kao stavili ga, znaš, neki je lik koji, ne znam, neki bitan lik za kojeg nije znao gdje je ukopan. Uglavnom, sad to nešto. I sad dvije te, sarkofag, kako zove, gdje je ukopan, znaš? Tabuti, ja. Poredali ih tu i kao sad oni rade neka istraživanja i dole neki komentar frajer napisao, ako me jedan film ikad išta naučio, to je da ovo trebamo vratiti, izađe u kopat. Šta radiš? Kako zove onaj lik iz ovog filma Mumija? Onaj lik što je sad propao host. Znaš na kog mislim? Znam, na kog misliš? Svi znaju na kog mislim. Onaj lik iz Mumije što je kao bio cool pa je propao. Mummy main character. Kako se zove lik, pa? Zašto Mummy main character nije? I niđe njega. Rick O'Donnell. Rick O'Connell. Rick O'Connell, da. Kako je lik presmiješan. A Fred sad propao host. A mislim da ga je, ne znam, bio, ne se razveo, nemam pojma. Ako se dobro sjećam priče, na zadnjem snimanju Mumije nešto je zeznuo leđa, pa onda nije mogao dugo vremena da glumi, onda se razveo sa ženom, žena ga je ogulila za bruku nekih para, pa je pao u depresiju. By the way, Fred se zove Brendan Fraser. A mi mu čitamo ime iz filma. Pa dobro, koga zna, bogat, možda ga Mat jedino zove Brendan Fraser. Ok, Brendan Fraser se zove. Bog te. Znači on bi vratio tog Tutankamona na uzemlju i sad mi prestali govoriti o 2020. kao najgoroj godini. Šta? Svega. Oj. A što smo se napatili? Hugo traži curu. Hugo je neki papagaj. I ovo je... trebamo se ugledat na Hugu da dobijemo više ženskih followersa. A je li ovo neki treniran papagaj? Pojma, nema, ba. Znači, blagi vezi nema. Vidio sam papagaj ima više čila od mene. Dobro. Trebali bi wrap up. Ma trebali bi. Ono što hoćemo da pitamo Raju jeste, pošto evo već treća epizoda kako mi namaštavamo šta ćemo pričat, i pošto smo kao nakupili nekih subscribera i viewera, legit pitanje šta bi vas zanimalo, šta bi vi voljeli kao gledatelji, odnosno slušatelji da
čujete, da vidite, da pričamo o nekoj temi ili da nam sugerišete neki framework, neki library, neki tool s kojim ste radili. Ili samo neki rant, neki hate. Ili slobodno neki stavite, hate. ovo me toliko nervira, molim vas, zanima me da li vas to toliko nervira, pa da zajedno hejtamo. Da zajedno hejtamo. To je svrha hejta, da imaš s kim hejtati. Jeste. Jel da? Jeste. Kaže, samo reci jeste da su šuti. I to možete hejtati u komentarima na YouTube, možete nam poslati mail, možete se javiti Rahi na Twitteru koji puno više Twitter koristi od mene. Ja imam ja sam followersa na Twitteru, ba ja sam prepoznam. Pazi, ja sam stalker na Twitteru, ja samo što scrolla, znaš, što nikad ne lajka, ne retvita ništa. Ali meni Twitter dođe ba samo za tipa za ovako neke poslovne stvari, ali sve što ima veze sa poslom što je zanimljivo. Znaš. Dođe ti Twitter kao LinkedIn u suštini. Pa kao zanimljiv LinkedIn. A LinkedIn mi dođe kao moraš da imaš LinkedIn. Ja, u suštini ja na Twitteru uglavnom pratim ove neke, recimo, botove koji mi postaju neke vijesti koje su zanimljive. Moraš biti uvredljiv, ba ljudi, to su ljudi. Ne zovem ja svoje ove ljudi koji followim botove. I to je neki lijevac u pozadini. koji piše i fail tamo. Trudio sam se cijelu epizodu da ne kažem indijac, nego sam rekao osoba iz istočne dijela Azije. Da se ne generalizira. Can you be more specific? Znači, ja se trudim da ne budem ovdje uvredljiv tim u kost, a znači pred kraj epizode. Pred kraj epizode. Vidite vi ovo. Izdržali smo skoro do kraja, nismo nikog uvrijedili. S čim ja radim. Ali fakat nas zanima što vi mislite. Što bi nam još bilo cool da isplaniramo jedan AMA, jedan Ask Me Anything sesiju, koja bi mogla biti čak i live, ili samo pukne od ovih komentara, nek budu pitanja pa ćemo mi odgovarati. Yep. Tako da eto, nadamo se da ćemo imati bar 2 komentara, da nam sljedeća epizoda ne bude duga 3 minute. I da mogam neke gluposti opet smišljati. Ali eto, fakat nas zanima što vi mislite. And on that note, ovo je bila epizoda 3 Terscasta. Hvala što ste nas slušali, gledali. I to je to. Vidimo se naredne sedmice. Ćao ljudi. Ćao. Bye.